Omukiganiro ekibira hari Africa Coffee Park omurwashamire Kajaro mu district ya Ntungamo, Nelson Tugume mukuru wa Africa Coffee Park ajumirira abatwire nibarwanisa project egi eyo kwongera omutindo aha mwani. Bantumwe abanya-Uganda nimanya twenda kutere ebintu bingi konkana nimbashaba ebintu ebimwe mureke tugire a minimum standard tuje ngo katu supporting no mbibu bwacho no burunjo bwacho na romu nguterebe bekigweki tugire mwe shoni. Tugumeho nashoborire nko kwatwire nagura amataka g'abantu abaherire factory egi kandi hakanise ngambo ezo batwire nabajang natwara amataka g'abantu kifuba. Nelson ayibrita kagitu tine nayi mumanyire goba Nelson ayibrita ntumutera tuta isho nkareba bakoze video je agira social media omukaza akabarmu arukukemura ngutunerire kibirache nyona ngo naza yoshana ndukujanta namazima nakwata video yejo najoreka abantu bokwe kurya hasi bajangwe cyo kubaza omukazi bakamureba gatwa kumanya ekibira kiriyo. Ashoborera abahinji n'abebembezo mu district ya Ntungamo ok project ya Africa Coffee Park eri kuza kubaretera entunguka kandi yashaba okongera kugishagika okugera economy eyimukwenda ngwebeho eyitwenda twenda turebe niritekwaze industrialization ikimenyisa ki muriyo hati muyo mureta amashanyarazi kurugamira amahirwe kwikakai tubagaruka kurugamo ombwire buke imwe abantu bashamire na Ntungamo tumukuza kuba mwina amashanyarazi kugira ati turiyo pushing the government a substation for over 50 megawatts. Bamwe abantu abashikira mu kiganiro eki bagambire nko ku Africa Coffee Park yaguzira amataka gabo kandi baraganisa kwongera kugishagika. Nyewe kibere cyanje Nelson akanterese mundiganga ngire kora ebari banyohereze kora namugira as long as nitukirizangana tememiti ya tememiti bajishomba ntakashireho bagaruka batema ntakashireho konka twakwatagana twagira ki twagenda mumisho mwenu no kugira ati Nelson takwibita. I mean, in diplomacy, communication is very important. Watunga communication eriyo no korechicho. I believe in every step I have talked to my friend Nelson and we have agreed. Ekiganiro eki hona kishikiro president w'ekibina cha ANT General Mugishamuntu kandi oli omutura wa Rwashameire n'abandi bebembezi nka chairman wa district ya Kiruhura. Omuntu wena obakwata ngomuntu owadera sente ayo mfarming yayombeka hotel arondo omuntu amuhindura manager ayina ng'umwaka gumwe abe eje kintu kyatungamo nekihangarira nigenda kweko meeting ngune ito mwana gwitu nguza kubanza nukwisha rero kukurashage gwaba mwiki niko witu tugire tuta nibyo byandeta ngumere kunanira nigenda kusima abantu bakajana. Obwahati factory ya Africa Coffee Park batangire kushohoza ebintu ebiri kurwo mwani nk'ebyo kunywa amajuta go kwesiga n'ebindi. Gashakwa Elias Rutugusa.